mau di mana ini kita nyari duitnya? Nah, nyelukan aing bae. Bos, jok bae di dieu halan. Lagi pasti aya jelema lewat. Tenang duitna. Ah, siap. Siap. Aing main di situ bae. Ya tuh ada orang tuh. Tunggu aja. Siap-siapnya. Ya, aing cepet. Kode. Siap. Jangan segala deh. Aduh, si orang pakai acara jatuh segala lagi. Oke, Rom, gaskan. Siapa mau? Oh, tangan aing dong. Nges barang, molor kene bae, iraha yang diajak jalan-jalan. Duh, si Arok make ngerjain gua segala lagi. Make acara nangkel di motor segala lagi. Rok, tungguin gua. Teman siapa nake? Coba bae, kira si langit. Gue ikut kalau lagi. Kemana temen gua kemana? Duh, kan hilang. Tolol sia, babaturan sia nu naik ke motor aing. Salah saha emang? Salah sia. Lu make acara berantem segala lagi. Mendingan lu bantuin gua deh nyari temen gua daripada lu sama gua mau dilaporin polisi. Alah Lupin, hendak dilaporkan polisi mendingan orang jangan deh yuk. Ayo. Dasar orang bodoh disuruh nyari mau aja. Ih, lumayan juga di motor. Mau balik aja lah. Cara rape lah aing ngundang nage. Calana kala lotor, mana calana hiji doang, asa nama penting aing mau make calana ya.